Halo abang, di mana bang? Nih cok kangen ya bang Ini puasa bang. Oh iya lại trả lại puasa. Ini puasa cuma dia bang. Jadi ada abang ala pucit-pucit bibi aja di puasa sama dia bang. Bang, kamu ngabuburit bang. Pai balik kolak lah bang. Teragak babuku beko sama kolak dia bang. Di sindu dah 5 bagai. Pela bang, tak teragak bang Joca. Poyo aring. Puasa indah tu dong. Sok-sok puasa bagai. Urang sahur kau bakal ruah. Manjaguan kau, Yusopan apanya? Manjaguan kau, sama manjaguan harimau lauk. Oleh kau menjagoan harimau lauk. Payah menjagoan kau. Sok-sok puasa kayak urang-urang puasa. Oh masih cuma nih penjantan deh, masih cuma mencari proyek lain. Kongko. Kau wewor setan. Maka saya kau mah. Bang tunggu sebentar lu di. Tunggu sebentar lu bang. Cakaten wewor du bilih. Kau tunggu sebentar dulu. Mangga kau. Tak malu-malu kau dulu. Sibuk saya kau. Sus kocak lah. Pandai lo kau mengecik anca nak puasa bagai. Kau yang tak puasa. Pandai lo kau mengecik orang nak puasa bagai. Apa-apa macam menahan puasa madik kau. Mengecik sekau sembarang. Kau jago-jago muncul kau seketik werwar. Sama makak si malantuang si muncul kau tu do. Kan iyo mak kau nak puasa. Tu yang dilihat kau tu. Mana puasa kau tu do. Bisa kau menuduh kayak nak ada nak puasa sembarang kau mau mengecek. Tiang kau puyo. Ndak warok kau tang ini memang nak puasa kau rumah. Warok kau tang ini. Mangga kalian ko. Mamakak sih kalian mah. Urang puasa kalian baku hantam. Ijan baca kak juga selesaiin secara elok-elok. Kalau tidak selesaiin cara adat, kalau tidak selesaiin cara magic, tidak baku hantam kalian doh. Tak kaji-kaji anak era Bitu Alah, kecik ibu lo. Mamakak jo kalian lah alah. Beko din gulai kalian siku-siku alai. Mamakak jo. Cici pirang tu ca. Kau cek iwar. Cici kain tu lah ya. Mamakak jo kalian. Dan tangani kalian kada dua beko lah.